سورة الزمر آية بيرفلان كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه كاريسو يهجريا باكلاني كمناني أني بناني أني ولون فلا شهر رجب min ye hijira san kalo wolon fulanna bi suño mugani konontonna miladi nasaraw ka jate ba fula ni mugani woro san kalo folo bi suño tani seginay ambe dawda bu masjid raja wambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخر الآيات. على بانك باريا مسمي ناقر تالندو كابو كافرو كالله لما مغوكو ناقو كافرو وبو سمكة جهنم ما تشكمي. على وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ala ku ye mɔgɔw sama mɔgɔ minnu kafiriyara u y'u sama ka taa jahannaba ma jamakulu. hatta iza jaawuha fo u nana jahannaba ma yɔrɔ min futihati abwaabuha u ye jahannaba dayɛlɛ u ye k'u don jahannaba kɔnɔ. wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulu minkum يتلون عليكم آيات ربكم. جهنم كباريا بملكيا منومبولو وكو كافر نونما يالا تشيدو منا أو ما تشيدو منومبورا أو يرلا نوبا وبغبغا بدوينا نوبا ألكا آيو كلاوكا nubaw baga fana nim doyi kumbe nyama yatuluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha. jahannaba kibariya be malika mun mbolo ben nim fo kafiru yew don to jahannaba yala ciido mana o ma ciide mun mbora werela nuye alaka ayaw kala auka kaw baga bi doyin kumbe nyama wa qalu bala كافروا يركوه تشيدون نانما ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين من ألك الله جابك كما واجب الكافر كده mana la yalla tige ko mo min be sa kafiya de la itelli mana be do jannaba kono
obe wajibi kare alaka janga kata kuma wajibira kafiri kan kera kafiri de wode ato ambero jannaba kono bi qila jannaba malika hukuma adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha awa ay doni jannaba dawye aw bedume jannaba kono bi fa bisa maswal mutakabbirin yere bonya baga jiya kono min ni yere bonya kabo cide unka kumal tugunyo nyalima anachi ya tigiri nyunyu yere bonya kabo kurana majiya kono ika shigi yoro jugu ya rabbi ni ka shigi yoro kera jannaba de yere bonya baga bi uka shigi yoro jugu yara nuka shigi yoro kera jannaba de يخبر تعالى عن حال الأسقياء الكفار ابن كثير كو على بنك بريالا من كروتالين دو كابو مغو كنا غو كافرو كالله لما كيف يساقون إلى النار وبو سما كتتاسما ما تشغمي وبو سما كتتاسما ما تشغمي وإنما يساقون سوقا عنيفا بججر والتهديد ووئيد kafiru be sama kata jahannaba ma sabanin min ka gele ani ewa ka upere uka anu ku baba ani kankari dafana wewe sama chogo de la samadin min ka gele kama qala azza wa jalla kumni alakum masamin ka bakoro talendo yawma yudawuna ila nari jahannama da alako yomul kamado ube kafiru nyoni kata jahannaba makudo jahannaba ko nyoni ni min ka gele ko sobe ay yudfauna ilayha dafwan ube jahannaba do nyoni kata jahannaba ma nyoni ni la nyoni ni min ka gele wa haja wa hum ittasu jimma'u kafaru kafana imu nogoto do fana de jahannaba dem benin mi nogo de beta do jahannaba ko kama qala ta'ala fi ayati al-ukhra kumi ala ya fa ya wure kono chogomi yawma nahsuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafadan ala ko yawmal qiyamado ala yasrinya baw nulu bena alama qiyama kene ka bena yere nan ka feunde ka wana suqul mujrimina ila jahannama wirida metto nyali kelaw ne ala bu sama kana jahannaba ma iminu ko tode ni minugo no de bena jahannaba wa hum fi tilka al-hal aw ka jahannaba dun tonilla halafana la usamalendo kana samalim min ka gele woni bagabagali woni ewa lagosili ku bagabaga unim minugo kafaro fanaka summun wa bukumu umuyun utilew garelende bena bobola mawde bena finyeto lawna bena jahannama minhum man yamshi ala wajhihi jahannaba dondo be yere nulu bena do jahannaba kun ala butama unye dawde kana nyedaw ala butama unye dawde ka ona na aya kono ona hasuruhum yawmal qiyamati ala ujuhihim ala ku yawmal qiyamati nebe jahannaba downati qiyama keneka unye dawde ka umuyan ufinyeto la maw bukuman wa bukuma anu bobola maw wa summa anu turgerelaw ma wahum jahannam aw ukaffara nyon kanu kasigi yoro be fara nyon ka yoro mani sugu yoro jahannaba de do kullama khabati jidinahum shayra wati ni jahannaba ko be lafu doro malika buddo fara kameneka jahannaba don kai wala jahannaba don ko ya makene kan nu ben alabu tama unye dawde kakana u finyete lamawu u bobola mawu u turogere lamawu ni aya be suratul isra kono bon kasir be hadisan na to yorola tumame cide nyen nim fa yalla dondola doya nyininka ko katama mo katama nyedan kakana ako masamme nyu tama u shen fulaka abese ku tama unye daw kaw hala menyu la tama shen fulaka jan kono qiyama abu la tama unye daw de kakata jannaba wa qawluhu tabaraka wa taala
ni ala ko ala min ka hera ka cakorta lendo hatta idza ja'uha futihati abwabuha ubu sama kana fununa na jahannaba mu jahannaba dawyele ay bi mujarradi usulihim ilayha nu sera jahannaba madro futihati lahum abwabuha shari'a ube jahannaba dayele yetelyala lituajjala lahum al-uqubatu puru janga kata wana teliya kusoro summa yaqulu lahum khajanatuha min jabbaniyati o kofe jahannaba kile akibariya be malikiya munun bolo ulu ba fo alladhina hum qilajun al-akhlaqi shidadul quwa munu nu ulu ka jogo ka gele dusukun ka gele ni ala ko kan min kila ubode ke shidadul quwa ufanga ka girifana ala wajhi at-takhrir wa at-tawbiq wa at-tankili o malikaw ba fo jahannaba dawnye dusukashi boloka ani lagosili boloka ani nyangile boloka alamu yatikum rusulun minkum o ba fo jahannaba dawnye ni malikaw ba fo jahannaba dawnye dusukali si boloka lagosili boloka nyangile boloka alamu yatikum rusulun minkum yala ciidew mana kabo aw yere law ay ciidew yala mana kabo ay min jinsikum tatamakkanuna min muqatabatihim wala akhjani anhum yala ciidew mana mo ciide mun bora aw yere la ciide mun anu bese ka nyogon kuma nyogonya abese ka kuma minu la fana anyogona hadama donde do alama malikiya ciyawma alama jinna ciyawma aya nyugona hadama dende ciyawma ani min bese ka nyugon kuma nyugonya abese ka kuma minala yatluna alaykum ayati rabbikum nubawtigi alaka ayaw kala awka ayuqimuna alaykum alhujaja wal barahina nube huja nuddele law jo awka ala shihati ma da'ukum ilayhi ويا أول كتمنا كو كن يلينو سهلي راولا وكيدو مناوما وينذرونكم لقاء يومكم هذا نوتم باو بغا أكبي دوم من فلن نين فنكم بنيغنياما ويهجرونكم من شر هذا اليوم وكيدو مناوما نو باو بغا ko jugu mun be nin do kono no baw baga la kaw bali ala akanaw sorwa jannaba malika be nin fo kafiru yenuna na jannaba fa yaqulu al kuffaru lahum ni jannaba ke barabe malika mun bolo no yen nin fo kafiru ye kafiru fana bo afuye bala ay qad jauna ubafuhu ci dawna na madre wa anzaru wa yambaga fana وخاموا علينا الهجج والبراهين ويهوجا وندل لو جوان كفنا ولكن حقت كلمة العذاب للكافرين أي ولكن كجبناهم وخلافناهم من أن يقلون تغياده أن يصصده لما سبق لنا من شقوة التي كنا نستحقها أني كنا نغيا من ككده kuna ngoya minni anno kaka wada yansoro sino ci da wannan nan makoi anyu galon tiga yade ku soso de ha kuna ngoya minni anna kaka wo yansoro haythu adalina li haqqi lil batili tuma min nanyetinya toye katangaloma tiyami anyetinya toye katangaloma wode jahannaba la samade كما قال أجل وجل مقبر عنهم في الآية الأخرى قمن ألا يفواني نابان كباريا كبوما آية وركنو كلما ألقي فيها فوج آية وركنو سورة الملك كنو ألا وغتي ني جهنم كباريا بملكها منبولون نو يجهنم دين جمكلو تكفر جهنم كنو سألهم خجناتها ألم ياتكم النذير jahannaba malika ubun yininka be kafirun nun yininka yala bagabal kana mana umawa qalu bala jahannaba den nun ba fo bagabal kana nanamma qalu bala qad ja'ana an-nazir ba fo bagabal kana nanamma fakajabuna anyu galon tiga yade wa qulina anko ma najala Allah min shay
an ko alama foyi jigi in antum illa fi dalalin kabir an ko cidaw mawte foyi la ni filite fili min kabo aw be fili badela aw nyendinde fo cidaw nye an ko be fili badela tuma mu yanka wala nan ka baga balike wa qalu kafiru ko tuguni law kunna nisma'u aw na'qilu uko kantum to jiya kono nantu nyecci don ka kuma wala me ku famu ma kunna fi ashabi shayri antum tekke jahannaba tasuma menene dunke wala mbalmo nin jiya nyana ma kono ya cinya be fo mo ye alaka kitabu kono cinya be fo mo ye ciden ka hadisawu kono ni mo ma famu kamina ka barake nay yomal qiyamah do san egi alaki jani jahannaba kono yere de bafo ni jani ni kaka ni jahannaba kaka ciyate mbolo min fori nye jiya kono nin tunya lamme ka famu ntunte shenin tasuma ma jahannaba den yere de be ofo fuja jora be kaw ay wa qalu ko law kunna nisma'u naqil ma kunna fi ashabi sa'ir ay arjau ala anfusihim bil malamati wa nadamati uye jalagi sagi katu yerema ani nimisa uyu yere jalagi kan nimisa qiyama keneka mugo ma alata me qur'anata ka barake nay mugo ma ciden ka hadisa salun ta ka barake nay qiyama keneka mugo ti jalagi yere e yere de bi yere jalagi ka sagi kan nimisa me obe fenya yere de bi yere jalagi ambe min fo hadama dawnye e mogo shika e wa fulante alay mogo shika nyaado fente alay mo ka sabale ala kabo hadama demma ko ebe alaka lagosi ube ka dina lagosi o kabo ima dina kabo ma ala kabo ma ciden ka hadisa kabo ma ibaki ki yere de halaki ka ki yere de la qiyama do yere de ben nimisa ki yere jalagi min tumbe fokura nani sunna la nintu nyamina ka barakina ka famu nintu tenne soro teyere debe o foke ama keneka wodi atola ko fa atarafu bi jambihim uyere jora uka junubula uyere jora uka junubula ka fo ciala ande kera la sosolay ande kera junubutoye fasuqa li ashabi shayr amme tasuma dunke eni nema kaja tasuma dunke eni nema kajado alakan salakan tanga ay boda lahum wa qasara tasuma dunke yoro majanya de buye kabala kan nema na ani perdi wa qawlu tabaraka wa taala ha huna ni ala ko ya lammi hera ka chakorta na koya qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ubafu kafirin nonoye aye do jahannaba daw kono nabe dume ay kullu man arahum wa alima halahum yashhadu alaihim bi annahum mustahiquna lil azab ala ko khila jombe kuma yin fo jahannaba dawne ala ma mo kere len fo qiyama kene mo bede benni fo jahannaba dawne parce que jahannaba dawn don to jahannaba o ka jalagi anu ka kunangu yanu ka kafiriya anu ni tasuma doni kaka ote dogo mo shila qiyama keneka odi ato ay wa kullu man rahum ni mo ye jahannaba dawnye udonto jahannaba wa alima halahum ni mo ye jahannaba mo ye jahannaba don kala halado yashhadu alaihim bi annahum mustahiquna lil azab otigi be shere ya jahannaba don ka kuni la jabakaka kubero tasuma min kono na kaka qiyama kene mo be qiyama kene ka fingo fe be qiyama kene ka na kuni ye jahannaba don to ye jahannaba kono be ba don nunu ni jahannaba doni kaka wali haja ninde koso lam yusnid haja alqawla ila qail muayyan bal atlaqahu ninde koso nin kuma foli alama sembe kata fo baka kelema ama sembe kata fo baka kerelema aye kuma info kabila de mana qiyama kene mo bede ben nimbe fo aya fo kabila de ama sembe kata fo baka kerele shima munna liyadulla ala anna alkauna shahidu alaihim puru kaddelila iranna
ko fengo fembe qiyama kene ka bebe sereya nununka bi annahum yastahiquna ma hum fihi kube minna una kakade bima hakama al adlu al qabiru alaihim bihi bede be sereya ke mo fengo fembe qiyama kene ka abede be sereya nununka kafo ufule minna una kakade manam masammin yettile masammin be ko konona ana kenema don o yekiri min tige uka unenninde kaka bede bo fo wali haja qala taala ninde ko sala ko la min korotale ndo qila qiyama kene mugo ba fo udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ayedo jahannaba daw kono abeduma kono ay makishina fiha abe me jahannaba kono ka duma kono la khuruja lakum minha boli tawiye jahannaba kono wala jawala lakum minha aw atashaka wulika bo jahannaba la fana fa bisa maswal mutakabbirina ay fa bisa al mashiru wa bisa al maghilu labanyuro juguyara ikatile mina yoro juguyara lakum ni awka labanyuro kera jahannaba de na katile mina yoro kera jahannaba de akal labanyuro juguyara katile tile ma yoro ajuguyara wuyede bisababi takabburikum fi dunya memunya la sawma akayire bonya sababu la jiya kono wa imbaikum ani itibali haqqi ana kabba ni sabura kabba ka tugucinya ko fa huwa alladhi sayyarakum ila ma antum fihi akayire bonya jiya kono de ki yire bonya ka bocci ewa tinya tuguli nyogonya nima ani fana de minye ewa takabbura ka yire bonya koso jiya kono de ani kaw yire kawba ka tugucinya ko de afule minna wode ya wullaba kala shi umma abin min kono wa huwa alladhi sayyarakum ila ma antum fihi wa awful minna de wode ya wullaba ka shi umma fa bisal halu wa bisal maalu akalla halayla hala juguye akasagi yoro kera sagi yoro juguye minya jannaba la hada maden kelenkele sabali ibe kafiriya min nay ka tube ka bola ye kafir modeli ye bambanti ye yere bonya bo kel ewa e chogo yere bonya baga be bambanti be ikero ye chogo isagi ko fe de pejian kono de sagide ikatiya minye mimbe qur'ana kono nyini ka a nyado ikatuga kore mimbe hadisa kono unyine ku do ikatugo koda sino ko be qiyama koy unu kanto amma kalau watalaw ni qur'ana ko ni sere mai ba nyanyini da idara kamade ika jiya ko be sisa ni be do kono hari ite jiya ko min do iba nyanyini kado iba fe ka wasi kata dugu min hari ni ta shirawdo iba nyanyini ka shirawdo kata ewa idara ni dina kamade o ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun jinani adama madafoi kama alama jinani hadama denda foi kama fo kawunya mariya akale alabato ima kala chogo ibe alabato nyanyini chogo mi kachinya nyanyini chogo ma nyanyini de ibe chide ta nyanyini chogo mi anyanyini de pejian kuno ikakakare sino kiyama kuma tiboloko yere de bi yere jalagi folo kan nimisa ki yere jalagi awa qiyama kene mo be ba fu ye fana inin nin kakalama bagi ma inin nin kakare ala kan sikantanga وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين على بانك باريان آية ناتو كنو مغوكو نديو مؤمنون ولوفنا بتار جنة شغل وشيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة جمرا ألاكو أبين مغو سما
mogo munu sirana utigi alanye ala yu nyamrani minya uyake ala yu fatanya kabo minna uyake ubu ulu fana sama kata arjanna ma jamakulu hatta ija ja'uha fununa na arjanna ma wa futihati abwabuha ube arjanna da yelawye wa qala lahum khajnatuha arjanna kibariya be malikiya munum golo ulu bafo ni mu'min alanya sirnya bagawye salamu alaikum kishibauka bi alaka kishi doronde be auka salamu alaikum kishibauka tibutum auka la halanyana kishibauka auka la halanyana fadkhuluha khalidina ayedo arjanna kono na do na arjanna kono ayedo ni arjanna kono na be duma kono yatebo وقالوا أرجعنا دونكو الحمد لله الذي صدقنا وعده وكتنوا بعليه مسمينا الله دمين تاني أياب واشرفه أكونن تغرى على كوكالي على كلمة وبطو كتوكا كتشيدونكو كوا باندو أرجعنا كنو أيو أبو أشرفه تنوباي أي الله دمين تاني أياب واشرفه وأورثنا الأرض aye arjanna dugukolo ciye fana dama ayanke arjanna dugukolo ciye tabagai ne tabawwa min aljannati haythu nasaw ambe yelema arjanna kono yoro min kada nyambeta arjanna yoro min kada nyambeta faniama ajrul amilina barakila ka saranya na de barakila mununye barake alay ni alayu sarani arjanna de la saramin diuruma ukasara nyana koy ukasara kera saranyumay ibn kasir ko haja ikhbaru an hali suada il mu'minin akonni nyekki bariyaliye kabo mugo kunna du ukalla halama munu nya mu'minu ye hina yusaquna ila an-nazaib tumamin nubuta yarinan kafiunka wa fada إلى الجنة كونات أرجنة جمرة أي جماعة بعد جماعة جروب كوفي نوني جماعة كلو دونا نقولو دو أرجنة كنو وني جماعة كلو وربنا كودو أرجنة كنو المخربون ثم الأبرار ثم الذين يولونهم مغمون غيرلم بألالا وسابقون السابقون أولئك هم المخربون unu ulu folo bena kulu do o kofe ali abrar ulu fana bena kulu do summa alladhina yulunahum o kofe mugo munu tugulembe ulu fana la summa alladhina yulunahum o kofe mugo munu tugulembe ulu fana la kullu taifati ma man yunasibuhum jamakulu eni mugo munu kaka aye bara chogo kelenye akalen siranya unaka limana unaka bato kera chogo kelenye awde bena nyugom fi arjanna awde bena ñogol fi arjanna ali anbiya ma li anbiya nabi ñuma nu ñogona nabi ñuma de bena wa siddiquna ma askalihim ciñattigu ulunu ñogona ciñattigu de bena ñogon fi arjanna wa suhada ma adrabihim seedi su uluni munum be seedi su fana catégorie la seedi su munum be kumulu fana cogo ulu fana nulu de be do ñogon fi arjanna kono wal ulama ma akhranihim doni ke bagaw fana nu ñogona doni ke bagaw munu be catégorie la ulu de be do arjanna kono ñogon fe wa kullu sinfi ma sinfihi noni ya kelenkele abe fara ikan noni ya udeka nabu ñuma siddiqina suhadaw seedi su doni ke bagaw abe do arjanna kono nin cogode la kullu jumrati tunasibu ba'daha ba'da jamakulu be aw munum be ñogonta aw de beta arjanna kono ñogon fe hatta ija ja'uha ubo cogode la katari janna fo nuna nari janna ay wasalu ila abwabil jannati nu ushera arjanna dauma bada mujawajati shirati wa yasru tamina shiratuka hubisu ala qantarati bayna aljannati wan nari tinti dobe
arjanna ni ta suma ce wujo yorola en balima ko be qiyama de ore ato ibrahima ko la tuqjinu yawma yubwasun akon tigala ibe mo kunu domi kani maloyay ko chamande be qiyama kenesa ni qiyama yere ka korosilu banna gafew mijanu ak baka tajuru sara nyogon na qiyama keni yere ka folo o tajuru sara be hakew be sagi nyogoma ninni be bore harbi mbaluma mabba siratu be abete me siratu ka alanya serenya bawo de be kisi siratu be tige ni baraw ka hakede do be teme siratu ka komi sanyegerude ni hadisa sarhu bawo hadis anana hadisa bino sarhu bawo bafo kito jiala ni etun ka tele kata alaka nyamar ko umma etun ka tele kata ciden ka nyamar ko batoli ma chogomi wa qiyama ka tele yaw be nyogonye siratu ko chogodela jiya kono ni min tun kera ye ala tame doro atura ko aye ciden tame doro atura ko mbe miri mbe jate mina ke tola akateli ciden tugu nyogonyali la chogomi doro kateli siratu ko chogodela wada to do bette me siratu ko komi san yegeru do bette me siratu ka komi so bolito so min kateli do bette me siratu ko komi hada maden bolito do bette me siratu ko komi hada maden tamato do bette me siratu ka yere ube ngunuma de ka ngunuma komi demisen ube ngunuma chogomi ube ngunuma siratu ko chogodela do siratu kala libu de be nege munum be mo mina o be siratu fewna kala libu do bo yero bi purti ibe teme na ye min purti ami emina ena teme do be ni o mina li fenyi emina e o yi jigide ya jannaba ko la kan kisi kantanga abi mina ki jigi jannaba ko na be do jigi jannaba ko o siratu nu temina siratu la mbarimo ama bade ni temeli kera siratu la tinti do be ewa arjanna ni jannaba che o tinti infana ko be nyana bura qiyama kene kare me furuku fitini ni besen konya fitini munu ni di aga nyogon dimi fitini munu be ani nyogon che ulu de fana be nyana bo yorola parce que jahannaba arjanna de na dona arjanna mo shika dimite mo silaye mo shite mo shi haside mo shite nyana bo mo shite ni be nyana ibe inya be bo mo ka nema no fe hasiri yate besen konya te ulu de be furake kabaw dusukun mfana kono nintintinka binti de be arjanna ni tasuma che ubu jo o yoro fanala fa uqtusa lahum majalim kanat bainahum fi dunya ewa jinya kono nyogon tonyo fe munun tumbani nyogon che jinya kono tajuru be sara nyogon na o yoro fanala oni qiyamah kene tajuru sarate kerenye se ni hakkiw minana nyogonya chogo dimi do be to duskun kono na sero tinti fanama ulu de be nyana bo yere ko be fana nyana bo ko tajuru sara nyogona shika mo shika dimi kana do janna arjanna kono o fana be nyana bo o yorola hatta ija hujjibu wa nuqu fonu ya useneya nu ye anye ka useneya wakati min ujina lahum fi dukhulil jannati o yoro la la be jendi sisa ko ayu do arjanna ko naw sene yara ni chogola duskum fana sene yara ka bo nyogon dimini nyogon be sen ko nyala jembe di sisa ko doni ka ka arjanna ko wa gadi warada fi hadisi suri anana buru fiili hadisa kono anna al mu'minina kum mu'minun ija intahu ila abwabil jannati kun mu'minu sira arjanna dawma tasawaru fima yastajinu lahu fi dukhuli ubenyo haklina nyine bo jombe ala delanye si salaka jenda mankar warjanna kun fa yaqshiduna adama ube adama kereke rakata adama fe iyado anko qiyama keneka ni qiyama joli giri e wagele yara hadama dewbe mo nyini mimbe ala deli ni ala bina kiru tige beki kata yorodo ko ye qiyama kene tay nuna na arjanna fana dala fana ube nyugo hakkilani ube nyugo sawara tuni jombe ala delanye
alaka jendama an ka do arjanna kono wala ubeta adama de fe wala ube adama kere kere kata adama fe summa nuha o kofe beta nuha fe summa ibrahima o kofe beta ibrahima fe summa musa o kofe beta musa fe summa isa o kofe beta isa fe nunun siti wa kundo ni fana koro ka fu nunun ci te se ka fu kulu be ala de la kana jendi mo kado arjanna kono nu tara adama bu bila kata nuha ma nu tara nuha ma nuha bu bila kata ibrahima ma nu tara ibrahima ma ibrahima bu bila kata musa ma ni tara musa ma musa bu bila kata isa ma nu tara isa ma isa bu bila kata yorojuma summa muhammada salawatullahi wa salamu alayhim ajmain o kofe muhammadu alaka tanuni na kisibe na benyuma ubeka chida umbeka kama falu fili arasati imaye komu yake qiyama kene ka chogomi komu yake qiyama kene ka chogomi inda istisfaihim ila Allah azza wa jalla tumami qiyama kene ka nuye delile kala nyini kata alafe mimbe ala delile ne ala bina kirutike uya damina adama dela o yoropana la adama yubila kata nuhuma nuhu yubila kata ibrahima yubila kata musa yubila kata isa yubila kata muhammadu ma o nyona de fulene fana kama falu fi arasati komu yake kiyama kene ka chogo meka anyini kam mo nyini mimbe ala deli ala bena kirutiga anya ci ali fasil qadai kam mo nyini mumbe ewa ala deli ala kana kirutiga o kera qiyama kene ka chogo mo nyogona de fulari jannat dala munna liju hira sarafa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sa'il basari fil mawatin kullaha puru ka ciden ka korota bange beka qiyama kene ka ni qiyama yoro bela qiyama kene yoro bela ciden de daraja korota lembe ciden beka damfem beka puru ka ciden ka korota ko bange mugo ye qiyama kene yoro bela ani anas kadisa min anas radiyallahu anhu alaka je ka goma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka taruna kishibaka ana awwalu safi fil jannati akom mo folo mimbe ala deli arjanna don kar janna doni kola ne folo de boke o fi lafji anana chogo dola wa ana awwal man yaqra bab al jannati aw mo folo mimbe arjanna dagoshi waye ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo folo mimbe delili ke arjanna doni kola ne dedo mo folo mimbe arjanna dagoshi ne dedo wani anas radiyallahu anhu anana anas bolo alaka je kabwama aida tuguni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka taruna kishibaka ati babal jannati yawm alqiyamati ako qiyama do ko ale benar jannat dala fa astafsiha ko aba nyini arjanna kibar yabe malika min bola ba nyini ufe ku ka dayele arjanna dayele fa yaqulu alqazinu arjanna kilebe min bolo arjanna kroshili be min bolo abafo mani anta eye jonye fa aqulu muhammadu kiden ko akwa le bafo ne muhammadu de qala arjanna kibariya be malika min bolo fa yaqulu abafo bika umritu alla afta li ahadi qablaka awa nyamarani ede kon kana dayele mugoshiye ni mugoshiye inye nyamarano de nyamar yara nkana arjanna dayele mugoshiye enye nyamara no ode alay nyamara no ode donc arjanna be dayele muhammadu fulode be arjanna dabushi wa nabi hurata radiyallahu anhu kadi samna abu hurata malaka je kaboma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna tishibaka awwalu jumratin talijul jannata ciden ko jama kulu folo min bedo arjanna kono suwaruhum ala surati al-qamari laylat al-badr ukasawra ukalla hala ukannoro nu bedo arjanna kono donto arjanna jama kulu folo unore lendo kome kalo awa abe akajeyali bedda fa sumununa abe chogomede arjanna jama kulu folo min bodo unoro bo chogodela su demo yejumay tani sabatani nani tani duru kalon noro be dafani nintile sabadela
awa arjanna dew nube do arjanna kono kalo ba akatile tananina ube akile tani duruna la akan noro be dafa chogomi akan noro be chogomi arjanna jama kulu folo min be do arjanna kan noro bo chogodalo ka sawra bo chogodala la yabsuquna fiha awa uteddaji tu arjanna kono daji tu te wala yamtaqituna fiha murapote murakobo ote wala yataqawatuna fiha banakuta kote arjanna kono aniyatuhum wa musatuhum aljahabu wal fiddatu awa arjanna daw ukammina munun nube dumune ku kono anu ukappenyu ubu uyire kum penyani mununye ukadumune minaw ukappe ewa penyu ubu ewa ukunsigu penyani minye abesanu ni worije wa majamiruhum luluwatu uka arjanna usula kala waye lulu wide usula kala warasuhum limisku uka wosiji kasa parafem min kasa kadi kateme parafem beka uka wosiji kasa yo ode miski ولكل واحد منهم جوجتان يرى مق ساقهما من وراء اللهم من الحسن أو أرجنا دين كلين كلبي يكجيا موسو إنت نينو وينيو أنصر أرجنا كونو يكا موسو من أرجنا دين كلين كلي شيء كلين كلي على يم موسو نيوما منون دو أرجنا ندلا نولو أرجنا موسو يك أرجنا دين كلين كلي أو موسو فنا فرابيه muso fula alay muso nyuma munun da nulu be arjanna kono lu mana jiya kono lu be arjanna kono de o fula be arjanna den kelen kele ewa muso norolina anyali kamare ewa minye ewa gelengala sembe ibo yeni ewa sogo kofela de noro ni nyali bolo sembe mimbu gelengala kono de iba yeni ewa uka sogo busangelay uka sogo kono inyabe uka sembe de la gelengala kono aka kolo kono ni kofela e unyali koso la ikhtilafa bainahu wala tabaquda awa ni muso fula min fula no ni dia muso tekelanye soso de tunu nyokonche nyokon koneni yambo besin konete ni ka muso mabbe bi du tigi chama be chama lajali munna chewu yere fatuli chayara ado yere be ni ka muso mabbe sokono i boto i ka sokono i dusu kasile i donto i ka sokono i dusu kasile herati ka i ka so yere kono o tar janna muso ye ni ala ye mo min ka furu muso be fula sabanani ala yu be ko dima ala ye nema baki yeda arjanna nema do bi bolo ni ka furu muso be na iye do nene arjanna ka nema wala kito jiyan kono mi ni ka furu muso mabbe ika do kere majiya jannaba la fiatiye eka misiri dali yere de be chayawo ni mas da misiri la ibe koro ika koro wakati ke ibe sai ka sabati ne janko na ya soro ni si sabana laba min fulene ko estoma ya soro dusuka se ka jugo o estoma ma estoma ko ni bila ni ka muso benente ni me ka do bila iba sa kriji bi fa ube beti kri ibe kri beti kri totai ala kan kisala kan tangambali mo arjanna muso fula biye nyali koso ewa sembe mimbe gelengala kono ba yani ewa sogo ko felay sosoli tunu nyogonche jugo ya tunu nyogonche qulubuhum ala qalbi wahid udusukunya dusun kelende beddusukumbe komi dusukun kele yusabbihuna allaha ta'ala bukratan wa asila ewa sogoma ni ulafe sogomani wula fete arjanna kono de mais misaliyade do comme jiya sogomani nyugona na wula fela nyugona arjanna kono ube suman lay fode la ni alami kam musonyo fana la ni mijikite atilo la de ni mijikita ka telefoni la de be ngoni sura ka telefoni la de be donkeli sura ka telefoni la de ibe film kuntando sura bo la me ino fana kuma be nyugona dongodo jekiru koni ay hari ka farda salluli muso do be ye bimbalima wallahi hacce hari ka se ka kunu aka fajiri salli barabi bolo aka salli fana salli barabi bolo aka la sara salli bitile na barabi bolo jikiru koni temene
ka fo hari ka to ka sigi ni sallira to ka sigi ka jikru ke ka do ke dewnye e ka dew ke ichewye ay wulu tate do che bi danga yere de si san ka muso illa marahim rabbi be che danga de ala kanye den bale maw ala kanye ala kan jogonye so ko manu ula fe ube ala subhanahu wa ta'ala arjana muso fula min biye ni nana bi hurata ka hadisa dola hadisa wure nana bi hurata bolo wani abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisa min abi hurata ma alaka je ka ba ko alaka ciron alaka taruna kisibaka awwal jumrati yadkhuluna al jannata ala surati al qamari laylatal badri ko jama kulu fulum min bedo arjanna kono ka sawra be komi kalode ni akai ewan noro dafara والذين يلونهم على الدوي أصد كوكب دوري في السماء إذا أتى جما كل من تغلم بولا ولوك النور بكم دولو فنالا دولو من كيالي كبونا بي ولو فناك النور بكم أتشغو لا يبولون وتسغون كارجانا دون تسغون كارجانا كنو ولا يتقوتون وتبنا كتاكي ولا يتفلون وتداجتون ولا يتمقتون ولا يمتقتون وتمربو wa musatuhum jahabu minye uka ewa penyu ubukum penyenu munye waye sanude warisuhum wa arsuhum almisku uka woshiji kasaye miskide wa majamiruhum luluwatu minye uka usula kalaw waye luluwude wa adwajuhum alhurul in uka muso ya arjanna kam muso jemaunde alin munu nye kanye munye kanye minye kabo anye yele ayanye ayilla je doro o yere wasara damuye alhin unyu kani akhlaquhum ala khalqi rajul wahid ala surati abihim adam awa uka jogo o bebe komeche kelen ka jogo nyuma awa abebe arjanna do nu bedo arjanna kono arjanna do akhlaquhum arjanna do ka jogo ala akhlaqi rajul wahid ube jogo kanye komini ala ye mo kele min jogo ke jogo nye ube jogo kanye wo jogo dela ala surati abihim adama awar janna dembe bedo arjanna kono fa adama ka sawra dela situna jira fi samai adama aleka janye munye nongo bi woro sanfe adama janye wo nongo bi woro sanfe nongo bi woro de be metri bisaba nongo e ninde kata ni kana bolon koni fo bafo ninde nongo nimbi woro nim fula kelen kele de metri kelenya nongo fula de metri kelenya adama janya kata sanfe nongo bi woro de do abebe metri bisaba awar janna dem be nu be do arjanna kono be janya be metri bisaba de balu wakati sera ya de adisa nunu mabba ukacha doni ni ala sonna sini ambe kontina kaya ka kontina katane la ya yira inshallah subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk